Kue apa? Bapak. Makanan yang dulu ya. Ada kue batok. Ada gulali. Apa luka? Gulali. Wajib. Ini wajib. Yang keras kan? Teman-teman ada coklat. Nah, coki-coki kak. Teman-teman, mau yang coklat. Lost my partner, what'll I do? Lost my partner, what'll I do? Lost my partner, what'll I do? Teman, ini gulali. Ini permen karet. Ini coklat.